Урматтуу жалпы достор, бүгүн мынакей Пирамида телеканалында 2 сааттык берип болду. 2 сааттан бери апаларга Кубаныч Эсеналиев агайыбыз жакшы музыкалар чертип берди. Учурдан пайдаланып дагы мен Кубаныч байкени алып калып, өзүнчө да бир сиздер үчүн ыр тартуулайлы деп турабыз. Анда эмесе Кубаныч байке, сиздин да ишиңизге килик. Сиздер үчүн өмүрлөш болсом сизге мен деген чыгарманы аткарып берели, кабыл алыңыздар. Кимдин ыры? Камчыбек Жусуповдун. Sözü Anarхан Dövlet Kazıyanı'dı. Kapısta var işkemen, kabını kaldı sizgemen, kardeşim canlı yer gidip, kaldıramay gitti büttenem. Kardeşim canlı yer gidip, kaldıramay gitti büttenem. Günü cattı püskürüm, azapka saldı büyükbögüm. Düşügün oldum kalaşıp, tümöyle şey olsun sizde men. Düşügün oldum kalaşıp, tümöyle şey olsun sizde men. Sanaga saldım büyükbögüm, ötkörüp birge ömürdü, ömürle şey olsun sizge men. Ötkörüp birge ömürdü, ömürle şey olsun sizge men. Ötkörüp birge ömürdü, ömürle şey olsun sizge men. Tügöyle şey olsun sizge men, ömürle şey olsun sizge men. Azammat. Rahmat sizге дагы Кубаныч байкеге ар дайым ушундай аккордеонуңуз түшпөй, кыргыздын мыкты инсандарын ырдап жүрө бериңиз. Бар болуңуз. Rahmat. Özüңөргө чыгармачылык ийгилик, Пирамида жамаатына ийгилик каалайм. Бар болуңуз.